trabalhador timor-leste, Honaran Joel Asa, ida de tolunuru resing ida, moti tasi Emerald Beach, Coffs Harbour, New South Wales, Australia. Ia segunda-feira kalang, tuir informação nebe Timor Poso acesso, ia media sosial, ia akun Facebook, Honaran Ana M. Godinho katak. Trabalhador timor-leste ida, nebe serviço ia Australia, motang ia tasi. Vítima Honaran completo Joel Asa, maiusi suku Afaloikai, Poso administrativo Watulari, município Vikeke. Tuir kronologia ia akun Facebook ne katak. Joel hone kolega nen rua batasi ibung. Ia tuku nen lokraik, oras Australia, ho intenção atu kailikan. Mai be teki-teki, laloran tasi bako Joel ho di munu batasi larang, no lakon to agora sidau ketang. No tuir video nebe publika husi akun Facebook, Ana M. Godinho, hatulu ekipa konjunta Australia, dadang ne buka tuir hela ho helikopteru, no ro, timor-leste nebe mot ia tasi ne. Portanto, situação trabalhador Timor nebe serviço ia diaspora, lilia Coreia do Sul no Austrália, mot ia tasi laos primeira vez, mas be acontece bebê kona. Antes ne, representante povo ia Parlamento Nacional, no sociedade sira, exige no forra no MBB kona ba governo, liusi se fope atau hari di dia contrato sira, molok Timor-leste sira serviço ia nação rua ne. Reportagem Fifanya de Carvalho, televisão Timor Post.